Oke, maluk sira loron dia kami tabo sira iha okajang dene amese lori tabo sira atau hare pores serviço reabilitação da estrada usitono boesilo. Tamane maluk sira acompanhe de ti live stream ni estel. Oke, let's maluk sira telefon bai tabo sira kata ka iha fulan hire kuni diuba koi hire itali usi estrada ne rai rahundit lebe Australia kompanyi internasional usi was kita karya aku tahu na aspalinho dune itare estrada ne fura kita pasona di kundade sira ladunhan na rai rahundit. Kita aprecia para el estado de Bemaca, Caratina, sempre também infraestrutura de desenvolvimento, infraestrutura estrada nacional, tanto regional, era uma boa sira Mestre, bom dia, mestre. Maluk sira ita sira liho itania comunidade sira iha bairro nuslau idane kona ba sini sentimento ba progresso desenvolvimento reabilitação na estrada, deve maka lao da daun iha senia bairro. Bom dia a todos. Tio, tia, bom dia. Hoje aí tá sini novidade. Tia, kah? Tia. Oke, tio.
How tu dalia ituan ho itabot kono ba progresso serviço reabilitação na estrada mesmo ka laona iha itinia bairro idene sentimento esa lili kono ba tao na aspalinho ne sinti contente kalai. Primeira vez eu pessoalmente eu agradeço ba governo nebe halo ona progresso barak liulia bairro idene bairro Nuslao alia bihala suku pase tambah até agora no progresso dia ona. Sim, antes ne ita pode rahan rau ne? Antes ne mismo que laran triste tuang tambah lorlo ita angela rai rahum. Mas o loron ita contente tambah rahum lai hone. Ok, tem esperança para o futuro, Liliu, quando a reabilitação na estrada neve macacar com companhia internacional ou as que te carga, Liliu, atau continua a tomar também na estrada sini. Tidak neneng progresso se companhia was kita, wanita di serviço dia, esperança kata karya Fatin Persidau. Tau aspalinho sim ele continua na reta bato asilo na ba sim mas ve na verdade hansa ita botri ha Nuslao sinti contente ona tamba desde uluk nene ita botri nene sempre sofre horrahun dalam rumah estrada dia que movimento ita botri ba mercado mo susah terus Nena ko yang agradeço ai tamba uing lorong estrada dia ona nahe ona sa aspal movimento comunidade lava mai dia ona nena ko yang dalai datang agradeço ai ba governo nebe halo ona kalau koperasi no kompanya nebe serviço nebe uing lorong nya progresso dia ona. Além de progresso serviço no Bimacaya, usamos a necessidade de comunidade iha bairro Nuslao al suku Bobocaseme. Necessidade, por exemplo, necessidade de bebemos, necessidade de vida muris pobonian iha itabosnya bairro. Berarti halnya are infrastruktur harus estrada dia kona ba bairro idane di alia bihala masoni ke dia kona so alia fatwijaya ati agora mas se tinubulok area rural ne dia kona so sudah aspal so nahede hobe sementi ka dalam ba fatwijaya ne kuaja distansi hire ulu kan o tabu governo kan tau mata nona hadia estrada maibe Fatimbalu sidau nahe ho sementi ka? Sim, ia Fatimbalu ia natureza mo tamba dalla karatina rai halai ese sikonen yang lihat agora se atela dificulta movimento si particutete mai fatiga ne nelos questão se ne natureza ni yang dalam rumus natureza itala vele itu itala vele impede de tambane natureza maka será mas ve infelizmente mais que natureza maka estraga mas ve governo continua tau mata na fatin ba povo ne necessidade liu com a estrada idene provas kala sim ne provas tamba itare mesmo que natureza mas ve governo tau mata na fatin ba area refere tamba essa alat berat ka kereta si presi ba ona ba hori assicura fatin equipamento pesado sire sim daun loka ho estrada fo nomos hadia on estrada yar rural sim usamos necessidade povo ia itabosine liu kono ba ekonomia necessidade moros ia povo Nuslao ne maksaida ani da parte ekonomia arebemos media kona ne suficiente ne itabosira dada be husine be
ne husik fure ya karaik. Ah, oke, oke. Fure ya karaik, mesmo que ya dalla rumah ya dificulare rumah. Tambah comunidade tem que contribuir. Contribuir cada umakai dalam rumah 50 sen $1 foi asas lao selo. Si mas halaman itu sana, karike buat rumah atene ita kontribusi osane para hadiah. Liuli ida nebe servis atu loke takabene. Ya gubernur pas udah uluk ne gubernur maselo. Tama nono gubernur nono gubernur comunidade maselo rasik. Nebe loke no takabene ne aku makai ini dalam rumah 50 sen. O $1. Oke. Y aparte vale con el vado neng si da muris dalla bar ko agricultor. Si, lilu ya pobu ya no nuslawe. Oke. Ita bocira ni bene ne kanaliza ona be tau ho meteran kala. Iki pausi sas mai are no tau ona idene kala meteran ini para ita popa be para hototo hetan. Iya kala. Hane ka ina sidau. Tambah sa sumanida sa dala tulo. Naghusi sa sila kumonta stop kranga. Então bene be maka ita bocira rara ne tiri esforço ita bocira nianka? Ne esforço ide niang dala Roma. Quando ita henik lior. Ne esforço rasi dala Roma ito bolos teknika sukurnya mak loke ita. Ok. Obrigado, Barak. Ba conversa tiunina completo também tem audiência a acompanha ela. Narang Jong Nunes. Jong Nunes. Ela cliorona ya né? Ela cliorona. Sim. Obrigado, senhor Jong Nunes. Obrigado também. Começou a minha estela liu com a progresso serviço estrada nebe maka cargo se companhia a sekitar karya. Obrigado, Barak. Tia. Obrigado, Barak. Balai. Oke, maluk sira ame se continue lori ita bot sira atu hare trade. Okay, let's go. Okay, ini ito po sa ali estudiante sila saya udah di sekolah. Surabaya Bendera. Bom dia, bom dia. Mestra Sira, bom dia. Dia kalai. Mai tanali itu alai. Hello, dia. Hello. Ita bocil foi mai husnabe. Mai sar Bendera. Lorong Valentil ya. Sì. Oke. How to conversa hotia kuna ba aspalini de maka kompannya tahu na sentimento esa. Sentimento dia kata ke. Sira ta aspalne kan ami hang rahu nebe. Sauti aspalne senti dia kona. Senti contenti kala. Contenti. Tamo sino ma contenti. Contenti tambah dalam dia kona ne. Sì. O isa itine esperança para futuro. Kita khusus para governo atune colabora companhia para continuar tau aspalinho husine bato osilo. Sì, be kono ba aspalne ami khusus para governo atu be continua aspal to perbatasan osilo. Oke, obrigado Barak. Tiene nara completo? Tiene nara Rosita Tolo. Ok, obrigado Barak. Rosita Tolo. Pois ita pode tirar. Sinto contente, cara.
Oke, adeus, obrigado Barak. Oke. Maluk sira ita voce Rona expressa sentimentos e comunidade sira iha baru nos lau tamba sina estrada tau na Aspalino e sira contente lah lima. Oke. Ita se conversa tan hoki kwa sira nene. Boa tarde, ini dia kalai. Oke, ini contente kalai. Ini estrada governo atau na Aspalino. Contente kalai. Contente. Tambah sini makin contente. Tambah agora lá ono ya rairao. Oh ini, oni nara yang completo lah Ellen. Tiago udah pasang ya. Oke, Brasil. Oke. Masa oni novidade dia keto. Iya. Wen imba isar bendera toh. Oke, obrigado Barak. Tambah conversão ami media externo. Oke, dah. Oke. Oke. Maluk sirah kita conversa tan dia sini ba. Pele mai ta conversa itu antia. Pele mai ta conversa itu an. Kiko sira prinsai sekolah sira wimba isar bendera ba loron historiku loron Valentin lebih maka win itu celebrate ya deh 20 Agustus. Oh, tarde todos. Dia kalai. Tarde. Oke, boa tarde. Oke, boa tarde. Tia, mai ta conversar lá sini bele. Boa tarde. Kirene maka kabar ke estudante sirei kursi. Sira alegre e contente. Oke, dah. Oke. Bom dia. O senti contente kalah. Sim. O senti contente também em minha estrada nene tau da Aspalino ya? Sim. Sim. Nada completo? Oke. Oke. Maluk sira itnya aliki kuanene nara jeto asnya hato di sentimento contente. Istri, bom dia. Dia kalah. Iya. Baita Carliman, istri, wisa ini itne sentimento kona ba para be makata daun ihanene governo la coopera ho itne kompanyi sira hahuta ona Aspalino. Sentimento yang sama istri. Laut Meridian ini agresi Deus para governo jane tama bele estabelece una estrada siral ba pati Sim. Mister, uhin ita bawa cira isar bendera kah? si Ita bawa cira sekolah nabe. si Mekosika. Oh, Mekosikaluti. Mas uhin sentimento mosa tambah itnya loron historiku ida uhin ne loron Valentin badala 50. Hanasan mistri itne sentimento esa no isa itne esperança ba futuro lilio hare kona ba momento atau hatutan funu libertação husi tine maluk sini rumah kudo tuba remetin atau libertar aido be idane. Boy kalau sekolah laut dia Sei lá.
dia dalam maita tinggi cuidado punang idane baweng lao dia. Ok, conversa e tine audiência sa acompanha. Tine narang completo le mestre. Virgílio Antônio de Cunha Soares. Ok, Mr. Virgílio, obrigado barak tambah conversa ono ami. Desculpa ami trabalhita mas é importante atune ami husu itine sentimento quando va progresso estrada e ita vocere ma calor loro se usa estrada ne. Obrigado barak. Ok. Ok. Ok, dia obrigado. Oke, kita sehentan kita ni feto dada helania oan, kar helania oan ni liman, hakat mai da daun ona, ya fati ne fila ba uma. Boa tarde, bin dia kalai. Agradeço para Maroma kita buat cara dia kalai. Dia itu buat ni sentimento hanya sangkum tadi baru muslau sentimento ba estrada no bem makaitinnya estado tahun sebenarnya. Mau di school palatene itu bahasa. Oke, bede. Bahasa. Bagaimana perasaan ibu tentang aspal yang setelah diperbaiki oleh pemerintah? Untuk saya berterima kasih untuk pemerintah karena sudah perbaiki punya jalan ini. Sekarang jalan sudah aman. Ini untuk masyarakat juga tidak setiap tahun kalau biasa kan debu toh. Jadi sekarang sudah bagus. Anak-anak ke sekolah juga dalam keadaan rapi, tidak mandi abu sampai sekolah. Terus kendaraan juga jalannya lancar. Terima kasih untuk pemerintah. Oke. Harapan ke depan untuk pembangunan ini. Minta pemerintah untuk terus membangun daerah ini lewat pembangunan kah bagaimana Pak? Iya, untuk kedepannya bila perlu pemerintah harus berusaha lagi supaya suku Bekasi ini lebih maju lagi. Oke, terima kasih. Nama lengkap Ibu? Nama lengkap saya Teresia Kolo. Oh, Teresia Kolo. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, maluk sire itu vendor lihat Teresia Kolo atau ni sentimento apreciando contenti e agradeço ao governo. Tambah governo continua tambah desenvolvimento infraestrutura estrada nebe makalau da tahun iha sini suku. Oke. Halo, ini dia kalai. Dia. Oke, Aliman. Oke. Ini dia kalai. Besak bonita di terangkai. Oke. Oke, komentar ide husi forte kata ekusuan lah tene tetungka maluk sira idene sira bulu bahasa dengan kaum silan sira balu nia jodoh kal husi nasau vizinho nebe maka fihela iha ekusi maka penghira tu conversa nia rasket kuliah itu wah berliang ekusinya tene muito bem so bahasa tetu nene liang tetu nene maka aras gitu ambania tamania uhena mi conversonia nia kuliah det holi liang Indonesia mas importante makne liang oficial ya Timor-Leste maka tetu ho português mebe liang trabalho ita hutu atene kata Indonesia bos taman san liang trabalho ya Radio Timor-Leste nebe haker dia itine konstitusional nebe labele questiona nia latene base tetun nia latene liang tetun maibe ansawina median nia par domine usi Indonesia maka hola malu itine mana maluk sira uso kursi nebe maluk sira labele questiona idane. Oke, let's go. Kita continua viajan hari progresso estrada.
ali we tahu sih beton. Oke. Tambah sih fase desenvolvimento tambah susah. Bom dia a todos, bom dia e boa tarde. Ini dia kelai. Oke, dia. Ne ita live mestre? Dia kelai mestre. Ita live. Ita saya dari dia hosira lai. Halo. Boa tarde terus ini dia kelai. Uhen lorong bot kalentil mebe ini continua halo servisu. Ne tambah partai ide ita hanuin katak ita komoro ita nolong bot me mebe ita mos la bele haluha de jemintu. Los kelai. Sim. Mau bela hati kami haulai. Wisa itne sentimento kono ba de momento no makalaon itne rai we kusine. Primero agradecer a Oin Loron parabéns para Loron Valentinian. Este desenvolvimento ya itinerário rewan ini lao normal lah. Oke, bele kulay tuan kono ba ini servisu ini servisu ne borong kan usa. Nah, Kita servisu usa. Ne ini surah harian kah? boron. Oh ini boron. Boron det. Oke, nebe hansa joventuri wekusuan. Projeto no bema kalau yo kusine fokam trabalho baito bocor kan usah. Hansa dadaune. Dadaune projeto ni lah normal lah. Hansa presença acompanha sini hansa criamos campo trabalho baita. Ne los kala turito. Sim. Mebe mabalu dian campo trabalho aí hela dito. Ne hansa ita botnya perspektif no isa. Ne primero ita campo trabalho maka hansa kami servisu badain maka kami servisu makan sendiri itu nah. Oke, ne hansa profesional hansa ema trabalho badainin makan sendiri Sim. Oke. Mebe ita botnya senti contente o presença servisu makan sendiri. Sim. Agradecemos também governo que obra sini nune ita hana sampaian continua halo itu servisu hana sampaian. Oke, conversa mas itu ninaran completo sudah. Eu Mario de Silva Toas. Oke, obrigado Barak. Mario lebih mak conversa nami desculpa kami terpanjang itu buat sirah. Oke, maluk sirah kal nini norohan husi live streaming estel ni makne. Obrigado ba maluk sirah tambah acompanhando live stream iha idesan uhen husu ekusi hause ko equipe no serviço atau obrigado Barak tambah acompanhando live streaming iha idesan uhen.